Ahi, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV hi ba mandla hi yelela ka vanhu hinkwavo lava va nga nghena va subscriber sweswiwani ndlela ya hina i ku sweswi hi tlonda ka 500 subscribers leyi khensaka n'wina vaseketeri va channel Swaka Chauke TV leyi ntshwa hi ndlela yo fana yaleyo. So namuntlha ni lava ku hi vulavula hi Benny Mayengani album ya yena na album ya Soul Makam ta 2025 hi ku ya hi ku estimate na ku langutisa ku before ni rivala ku na misongo lama ku ya hangalasa hi ku hina swi tiva ku hangalasa i nqambi leyi yi nga wa at the moment kambe u twela wihi matimba makulukumba ngopfu kumbe a ri le ku vuyeni hi matimba aka vhiki leriwani hi nge le ka rona sweswi kumbe leri nga hela ku na clip yo karhi leyi a nga fika yi share aka Facebook page ra yena famba ma search hangalasa mi ta ma yi kuma ngoma yaleyo kumbe clip yaleyo swi twala ri le ku vuyeni hi matimba hambiswiritano hi ta swi vekela siku rin'wanyana swa ku fana sweswo. Hi ku ya mina album ya Benny Mayengani ta va ri na power yikulukumba ngopfu album ya this year. Why fanele va na power? It's because Benny Mayengani a nga hambanangi na Soul Makam, that's why ta va like these two at the same time. Benny Mayengani na Soul Makam a va hambanangi hi ndlela leyiwani. Benny Mayengani na Soul Makam va ta ku nyika ti-project ta kahle ngopfu loko va ri ka pressure, loko va ri under pressure va ta ku nyika ta album ta ti-hit tin'wana ta matimba ngopfu loko va ri under pressure kumbe loko va twisiwe ku vava. Let me just give an example. Mi ta pfumelela na mina ku Benny Mayengani sweswi a nga twa Mr Post a posta a ku u ta va a ri ka album, u ta humesa album ya yena hi October na Benny Mayengani this year. Ka Benny Mayengani sweswi ku vheta ku va ku ri pressure u fanele u ta vheta a lava ku kumeka xoku album ya loko yi huma sweswi yi huma yi ri na matimba too much because yi ta va yi ri ka competition na album ya Mr Post. Hi leswi Benny Mayengani a tirhisaka sweswo loko Benny Mayengani last year u bi a khomini aka Mr Post kambe this year a ta tlhela a relaxa ka rin'wani because a nga ha ri na pressure yona yaleyo. So but because sweswiwani Mr Post swi tiku xa humesa u ta make sure ku ri u fanele a humesa album leyi nga ta ri na matimba ma vo. And then aka Soul Makam ka side ra Soul Makam I think it was 2023 loko ni nga endli xihoxo loko ya huma clip leya ku huma hi 180 ka vutomi bya mina u nga leli swi heta nkarhi swa status swa ni tikela wo ni tela ka hino ta susa nyimpi. A ku ri nkarhi luwa Soul Makam a nga fika trenda hi mhaka ya n'wansati luwa a n'wi tlakulini so loko a trenda a ri na pressure u fanele a ti prova ku ri he's still a big artist, he's still powerful, he's still a lyrical beast, of which he did that. Album leyi yi nga huma hi lembe leri a ri na power yikulukumba ngopfu. Even then hi langutisa album ya last year a ri na matimba album ya last year mara a yi nga fani ngopfu na album leyi a yi humile 2023. So sweswi komba yini? Sweswo swi komba kahle ku va yisa lava two Benny na Soul Makam va share ti common characteristics va tirha ti-album hi matimba ngopfu loko va ri na pressure than loko va relaxile kumbe loko va nga ri na pressure. So sweswiwani Soul Makam u na pressure ya ku Oscar Makam xi n'wi bife blind xi n'wi bife blind so u na pressure leya ku a nga tlelanga ko Soul Makam loko swi ya fika ka timhaka ta ku producer hit Soul Makam dia producer hit yin'wana tin'wana tikulukumba ngopfu aka album leyi yi nge le ku teni sweswi hi mhaka pressure leyi a nga na yona sweswi kumbexana hi mhaka phushiwa loko a nga fika phushiwa swi swona hi Oscar Makam hi ndlela yo fana yaleyo. Hambiswiritano ma lava mavonelo ma mina a hi mavonelo ma n'wina mi ta xera mavonelo ma n'wina ka comment section mi vula ku Swaka Chauke u vula swona kumbe a vuli swona wa hemba kumbe hi ndlela yo fana yaleyo. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe na ku klika ku like ku ti-video ta ta kota ku ti recommend-iwa hi YouTube hi ndlela yo fana yaleyo. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe mi kota ku xerela na van'wanyana ti-link ta timhaka ta channel ya matimba ya Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana yaleyo. Hambiswiritano